кетти, киши салайдан шайлоого карай. Ошондо 4 күн сүрдү. 4 күн мен ошол келип, ошоге бул жумушту мен утуп калдым. Өзүм эле ишим, өзүм эле кылып аткан ишим эле жакшы болчу. Анан макул деп туруп анан келдим. Көчөгүнү өзүңөр көрдүңөр. Приказ распоряжение чыгарышты, представлять этишти. Анан өзү отставкага кетти. Анан биз ошол распоряжениясын алып, ошол жазган каржысын алып өкмөткө кетирдик. Мен түшүндүм. Азыр өкмөткө кетирдик. Эми вопрос суроону бар өкмөткө. Эгерде өкмөт колдосо, ошол распоряжениени бекитип берет. Эгерде өкмөт колдобосо, анда бул жерге башка бирөө болот. Siz распоряжение чыга электе эмне үчүн келип алып отуруп алдыңыз? Ал Суракматов өзүнүн менчик конторасы же үйүнө ишке алып аткан жок да сизди. Ал өзү бул деген юридикалык биздин талапты бузуп атпайбы? Ал деген согласовать этиш керек, туурабы? Ал сиз ал согласовать этпейт. А эмне үчүн этпей деген бул мэрия деген бул токтоп туруңуз. Мен суроону сизге конкретно берем, ошого жооп бериңиз. Бул деген бул шаар биздин мамлекетибиз Кыргызстан мамлекетинин күзгүсү, Борбор шаары, уюткубуз ушул жерде. Жаманы да ушул жерде болот, жакшысы да ушул жерде болот. Сиз аны билип турасыз. Сиз аны билип турасыз. Ошол тигил жактан сизге распоряжение чыга элек. Анан келип алып туруп ушу элди дүүлүктүрүп атканыңызды сиз өзүңүз сезип атасызбы? Токтоп туруңуз дагы. Биз эртең менен ушул жерге саат 9:30 келген. Азыр фейсбуктардын бардыгында бар. Ушундай Нариман Тулеевдин кайра келгени боюнча оюңарды билдиргиле дегенде Facebook жарылып кетейин деп калды азырчы. Мен ошону окуп алып туруп, мен өзүмдүн оюмду билдирейин деп, мен өзүмдүн дагы балдарым бар. Партияда дагы мен дагы мүчө эмесмин, мен просто колдоочу болуп жүргөм. Мен коомдук ишмермин. Жогорку кеңеште профсоюздар боюнча түзүлгөн комиссиянын экспертимин. 3 жылдан бери мен профсоюзду Кыргыз элине сууруп чыгып, ошол жердегилер менен күрөшүп аткан жалгыз мен сууруп чыккан мен, практикам менен, опытым, кесибим ошого ылайыктуу болгондуктан. Анан сиз акырын сүйлө деп мен указывать эте албайсыз, кечирип коюңуз. Бул жерге баарында жетиштүү болушу мен ушундай тондо сүйлөп атам. Сиз бул жерге незаконный келдиңиз, элдин бардыгын бүргөтүп атасыз. Психотройүстүн балдарын, студенттердин бул жерге 50-60 тап келиштин необходимости бар беле? Биз сиз менен жөн эле мындан акырын жаштардын лидери Асхат болуп туруп сүйлөшөлү, биз оюбузду айталы деп келдик. Биз Садыр Нуркожоевичке каршы эмеспиз. Ошого жардам берелик. Айланасындагы бүт Жылдыз Жолдошев айткандай шакалдардан тазалан деген ойдо келдик. Элдин бардыгын тиги канын соргондордон таза революцияны жемиштүү кетсин, таза кетсин, даңгыр жол менен кетсин, билимдүү жаштар келсин. Ушу элдин үнүн уккан, элге түшүнгөн жаштар келсин деген ушул саясатын колдогону келишти, эшикте турган балдардын бардыгы. Мына бул жакта бүт МТОлардын бардыгын чакырып келип туруп, бүт МТОлар эште ажылдашып турушат. Сиз али ишке келбей туруп, МТОларды келип туруп заказ менен топтоп, спортсмендерди топтоп, анан личный состав УУДаны бул жерге алып келип коюп туруп, анан ушул жер эшикте турган бир 30 чакты жаш балдарга каршы койгонуңуз сиздин уят иш эмеспи? Ушуга жооп бериңизчи. Акмарал эже, мен эч кимди чогулткан жокмун жерде. Биринчиден, мен азыр мына сиздин кошоматчыларыңыз топтоп турганда. Сиз сүйлөгөндө мен чыккан жокмун. Мен сүйлөгөндө сиз угуп отуруңуз. Мен азыр Марал радиодон жаңы эле келдим. Бул жерден 7-чи канал келип туруп ошолорду көрдүм. Эмне болуп аткан, сыртта эмне болуп аткан билген жокмун. Азыр карасам топтоп турсаңар айттым. Киргизгилечи, лидерлерин киргизгилечи, сүйлөшөлү. Бул бир. Экинчи, мен биринчи вице-мэрмин. Анан Азиз кеткенден кийин исполняющий обязанностьмын. Анан азыр мен бул жерде мыйзамда отурам. Акмарал эже, любой юрист сураңыз, любой эмеден сураңыз, мен мыйзамда отурам. Эгерде Садыр Нуркожоевич жаңы мэр исполняющий обязанность бирөөнү жиберсе, мен биринчи вице деп калып калам. Анан бир нерсени айтып коеюн да. Мисалы, силер албетте силер менен айтып атасыңар, каралап атасыңар мисалычы. Соттуулугуңуз жоюлдубу? Жоюлган. 3 инстанциядан бүт баарын мойнуңузга алып отуруп чыктыңыз. Анан анда компенсация бербейсизби? Мына, су бергилечи.
андай болгон эмес. Сотко катышкандардын баары билет. Эч качан мен мойнума алган эмесмин. Мен айткам, бир эле кагазыңарды көрсөтүп койгулачы. Кайсы менен мага эсептеп атасыңар, мен ошону төлөп берейин дегем. Сиз башыңызды чайкабаңыз. Бул факт эже. Факт, уксаңыз. Мен биринчи инстанциядан айткам. Мага кайсыл жерден санап бердиңер, көрсөтүп эле койгулачы дедим. Ишкотуңуз. Десем, бир сот айта алган жок. Бир прокурор айта алган. Жөнөне ошо кезде Алмаз Шакшеевна сотко ийишти, баарыбызды. Татнакай отурдук. Соттун чечими чыкты. Мисалы, мен как законопослушный соттун чечимин алып келип акчасын төлөп берейин да, балдардын баарын чыгардым түрмөдөн. Акчалуу кишисиз, элдин баары билет аны. Анан балдардын баарын чыгардым. Бул менин милдетим, анткени ошол эки акчаны төлөбөсөң, буларга амнистия кол койбой койду. Сиз сөзүңүз тазабы? Элдин алдында, кыргыз элдин алдында сөзүңүз тазабы? Кетиги Горкийде турган автобустар эмне болуп турат? Эмне үчүн? Хорошо, автобус боюнча. Сиз дегенде ошол жерде мен алган деген неме? Ал мен сиз айтпасаңыз элдин баардыгы билет. Автобус боюнча 200 автобус алып келдим. Мисалы, бюджеттин акчасы боюнча. 400 автобус бекер алып келдим. Эмнеге эл 400 автобус бекер алып келген 400 автобусту айтпайт, а 200 автобусту айтасың? Эгерде мен жеп алгым келсе 400 автобустан деле жебейтмин бул. 400 автобус бекер жеген чыккан чыкпадыңыз. Сиз билесиз да? Мына ошол кезде Алмаз Шакшеевна бар. Эми саясий жарыламчы өткөзгөн атабы? Мен саясий болдум. Нариман Мырза, можете сейчас я вот коротко? Нариман Мырза, мы очень знаем, как вас профессионального мэра. Но дело в том, что мы хотим, Нариман Мырза, узнать, знаете что? Мы ходим, я так как активист нашего Бишкека, мне не безразличен мой город, я воспитанник интерната, нашей спортшколы. Просто не безразличен, кто будет здесь стоять. И я хочу вас задать вопрос. Суракматов, вот вы сказали, он вам передал, попросил. А это не выйдет то, что Суракматов, потом коррупционные все схемы егошние, старые, не выйдет то, что вы будете прикрывать егошние? Я никого не буду прикрывать. Вот если за Суракматова выйдет егошние коррупционные действия, вы будете его прикрывать? Не буду прикрывать. Вы будете открыто говорить? Ну да, я только пришел. Я всем сказал структуру. Я никого не буду прикрывать. Если кто-то левый будет, сразу кетесің это. Бұл бит. Екінші, мен мақсатым, мысалы, я 4 жыл отырғандан кейін, у меня изменился мир внутри. Я не собираюсь деньги делать, бани. Я это не собираюсь. Мен бүгін қалай передать. Бір жұманың ішінде планға шықпасаңыз кетесің. Дело в том, что, Нариман Мырза, мы вот здесь во время бардаков, мы это здание ваше защищали. Да, подожди. Мы здесь стояли. Теперь смотри, по поводу 5 числа. Теперь жаныңызда бердіңіз ба? Алтындарым. Я же вас проводил до площади. Можно? Алтындарым. До площади жеткирип койгонан кеттим го. Ошол жерде эл менен болдум го. Чайыңар, тамагыңарды. Адам. Баарыңарды берип аттым. Площадьта турганда чай пайыңарды алып келип берип аттым. Анан эми мындайда. Ошол кезде азыркы мисалы баарыбызды мындай эки карабагыла да, барак. Экөөсү болот. Бирөөсү кара, бирөөсү ак болот. Тең карагыла да. Мен өмүр бою калыс болуп жүрөм. Анан силер тең болгула да, мисалы. Мени Бакиевчил дейт. Баары Бакиевчил дейт. Да, Бакиевде болгондо иштегем. Бирок Бакиевде мен шаар үчүн иштегем да, эл үчүн. Атагын албадыңыз беле Бакиев? Нариман Мырза, Ким иштеген жок? Мына, ким иштеген жок Бакиевде? Нариман Мырза, примите нашего Мухтар Бакиев, который здесь ДНД. Мы организовал защиту этого здания. Он сейчас стоит вот здесь. И еще вопрос один, Нариман Мырза. Будет привлечен Суракматов, если его выявится, все равно вы как будете... Ну, я же мындайда, как зовут? Руслан. Я же не правоохранитель, я здесь суд. Ну, у вас же будут факты, вы же его ж не будете... Азыр мындайда. Конкретно давайте перейдем к диалогу. Все, вот сейчас ответите. Жолбер. Мы как простой, я простой гражданин у вас спрашиваю. Саясий пунктук, мына бүгүн показал, что саясий пунктук эчтеке жакшылык алып келди. Мисалы, туурабы? Бумеранг болуп эле кайра мунду айланып атабыз.
Мына ошон үчүн негизи саясий коомдукту токтош керек. Эгерде күнөөлүү болсо жөөтөш керек. Баягы биз Атамбаевдин убагында жөн эле тапкыла, камагыла деп туруп мисалычы алып барып камаган. Ошондон кийин мына 10 балага иш кошкон, 10-нун 5-өсү камашты. 5-өө мына акталып чыгышпады. Таптаза акталды. 0 менен акталып кетти. Мына 0. Мына биздин иш ошо менен жарылып атат азырчы. Сиз кача чыктыңыз? Нариман Мырза, мы за вас, больше мы за вас. Сиз ушул жерде иштеп кеткенсиз. Сиз мына элдин оюнда баягы коррупционерлер катарында эсинде калгансыз. Сиз ушул жерден өзүңүз отказ берип эле кетип калбайсыз. Это кабинет мэра, это депутаты. Турамес, самозванец. Давайте тогда. Правительство не назначало. Пусть бешкетяне выбирают. Сиз жөн эле кетип калбайсыз. Ушунча элдерди канып кайнатпайт. Нариман Ташпулотов сыйлайт. Шаарды жакшы кылган суагында. Акмарал эже, Ушундай кетип калып. Акмарал эже, подождите, Кто вы депутаты? Мы депутаты. Народ пусть выбирает. Они все, давайте бешкетяне выбирают. Диалогу перейдем. Нету депутатов не имеет права выбирать. А здесь депутаты говорят. Мэрдин кабинет. Өзүңүз кабинетиңизде отуруңуз. а что вот эти депутаты? Кандай болсо сиз вице-мэрдикине Давайте маданият туруктук көргөзгүлөчү. Депутаттар Где вы были депутаты, когда бардак был? Вас не было, а мы здесь были. Военналива мы выгоняли. Ты лжешь! Не тыкайте, пожалуйста. Я пока на вы говорю. Смотри. Доказательства. Вы не умеете разговаривать? Здесь не был. В этом кабинете сидел Куэрами. Вы сказали, он нелегитимный мэр. Ты не тыкай. Он нелегитимный мэр. Депутатов выбираешь. Во-первых, нельзя тыкать. Народ Во-первых, надо знать свои Подождите. права. Сен чыкчы, сени гүл алып келди, бар, гүл алып чыгып кетчи муну. Эмнеге алып чыгып? Мен өзүнө жазып берген. Зачем ты притащила его? Зачем ты притащила? Мы только вдвоем были. Мы только вдвоем были. Ты притащила ее. Вы согласовали вопрос. Мы только вдвоем были. Вопрос это согласовали. Оля, мы только вдвоем были, ты притащила. Вы неправильно А теперь... Я говорю, подождите, сейчас я здесь разберусь, а потом с вами. А Гуля, алып чыгып кетти. Biz только мы вдвоем были. Это ты притащила ее. Это ты притащила ее. Милицияларды коюп, башкаларды коюп. Здесь Узурпация власти происходит. Депутатов не Сиз пускают. Вы не даете мне слово. Тем более был мэрдик кабинети не имеете права. Юридикалык укугуңуз болсо дагы Өзүнүн кабинетте отургузбастан да. Мэрдик кабинети жаракат алды, 21 киши көздөн жок калды. Ушул сизге ошогон чиновник мондай жерге отургузбаш үчүн жаңы беришти. 5 жолу революция болду. Сиз актанып атасыз, баарыңыз ошонун баары актанып бериңиз. Бирок бул жерде моралдык дагы юридикалык дагы депутаттар арызыңызды жазып туруп, биз сизден суранабыз. Эл күтүп атат. Ал жерде арызыңызды жазып туруп, тапшырып кетиңиз. Эгерде шаарга кызмат кылам десеңиз, тажрыйбаңызды мекен үчүн, эл үчүн колдонобуз десеңиз, келип туруп колдонуңуз. Общественный советник, общественный начало. Арыз жазыңыз. Арыз кереги жок. Эки жол менен мэр шайланат. Ио кылып Садыр Нуркожоевич биздин президентибиз, премьер-министрибиз шайлайт. Экинчи жол шаардык кеңеш шайлайт. Мэрдин шайланганын 2 гана жолу бар. ИО кылып туруп премьер-министр коюш керек. Же болбосо Бишкек шаардык кеңеш коюш керек. Бул жерде азыркы мэр деп туруп, мэрдин кабинетинде болуп аткан окуя, бул менин оюмча Анархия. анархия. Мындай нерсе болуш керек эмес.
Бул мэрдин кабинети, Здесь, это вы выйдете. Это вы выйдете. Здесь сейчас зимний период идет, холода. Здесь должен, хотя и исполняющий человек. Нариман пусть будет. Он работал. Это вы, вас надо убедить. Я обращаюсь к руководству страны. Уважаемый Садыр Нургоджаевич, пожалуйста, Вы зачем все кричите? поставьте здесь человека, исполняющим обязанности мэра. Иначе Хоян Алиев был, Судахматов был, 2 раза, который заявление писал. Сейчас Нариман Ташполотович Судахматов своего человека поставил. Ну, мэр не вправе, был мэр Елизавета Мес, был Азия Судахматовтың үйі емес, чтобы өзіні преемник қалдырып кетіш үшін. Бұл жер шаһарды кеңес шешіш керек. Бұл жерде премьер-министр шешіш керек. Ошондуктан азыр охрана коюлду эшикке. Депутаттарды киргизбей атат зданияга. Бұл эмне деген беспредел? Бұл самозахват власти деп айтылат. Урматтуу пресса, Садыр Нургожаевичке менин кайрылуумду жеткизип коюңуздар. Бизге легитимный мэр керек, исполняющий обязанности мэр керек. Садыр Нургожаевич бизге кимди берсе, биз ошол кишиге Gol Kengeş'in депутаттары турат. Bu жерде келип отурганы дагы легитимсизкен. Легитимсиз. Кворум болуп тур. Судахматовдун башка эч кимди назначать эткен жок. Елизавета калып келип эле отургузгандай эле отуруп калыпты. Мен дагы айтып атам. Нариман байке мындай айталычы. Миңдеген адам жаракат алды. 21 жаш бала көзү жок калды. Ушунун баары иллюстрация деп биз чыкканбыз. Сиз ошо иллюстрацияга илешип каласыз. Анткени сиз эскисиз коррупциялык схемаларыңыз бар. Камалып чыкты. Камалып чыктыңыз. Моралдык жактан эч кандай укугуңуз жок. Урматтуу пресса, тяжкие преступления менен наказание болгон, возмещение ущерб болгон кишилерди окталбай закон боюнча. Не трогай, ты забери его. Söz veresiniz mi? Söz bergende ne? Niye biliyorsunuz? Муниципальный служащий. Муниципальный служащий. Вы не простая гражданка. Вы руководитель пресс-службы. Вы муниципальный служащий. Не кричите на депутата. Вы кричите на депутата. Нет. Вы руководитель пресс-службы. Гулячев. Ты не имеешь права Слушайте, дадите слово или нет? Нет. Siz moralda hukukunuz yok bu жерде сүйлөгөн. Эчке чыгып, элге сүйлөп берип. Элге чыгып, ошол жактан прессага өзүнүн позициясын түшүндүрүп берсин. Бул жакка түшүндүрүп кажети жок. Бұл жерде сөйлеме сөйлейбересіңдер ғой. Менде деле ос бар ғой. Сөйлейін менен. Тынчыгына. Отырамыз. Он имеет право на слово. Бұл қойылы айтып қойыңыз, анан кейін ешке шығасыз. Депутаттар бұл жерде отыра албайды. Бұл мыйзамсыз нәрсе. Біз сөйлөшө албайбыз. Бул мыйзамсыз нерсеге биз катышкыбыз келбейт. А вы что за группа тогда? А зачем вы пришли? Сегодня депутаты. А это провокатор. Это вы провокатор. Это ты провокатор. Пришла полковник тоже меня. На улице по-другому говорили. Это не ваш кабинет. Мы же только сели. Да, это мой кабинет. Это не ваш кабинет. Тогда либо хотите слушать, либо дайте
Гуля. А ты кто такая, а? Ты кто такая? Заинтересованное лицо. Какое Еще раз объясню. Мы сюда не пришли, А я- чтобы ты не чье-то провокатор, место занять. Мен бұл жерге бір... А что ты мне говоришь, провокатор? Давай, милицияны шақырып болғаншы болды. Милицияны шақырып. Провокатор пришел только. Жана депутаттар болып, Нариман Байкенің административтік Нариман, сиди, мы тебя слушаем. ешқандай легитимдүү эчтекеси жок экен. Өзүңүз айттыңыз, аппаратка жиберди, ешкандай келелик. Ошон үчүн келгичекте ишке чыгып Сурахматов беши бийлик качып кеткен, эски бийлик менен. Баары качып кеткен. Сурахматовдун бул жерде Елизавета компаниясы эмес, курулуш компаниясы. Алып келип отуруштурган. Бул жерде биз Нариман Байкеден азыр Төлеевден суранабыз. Чыгып эшке, эл катары ошол жерден сүйлөшөбүз. Бул жерде отурууга акыбыз бар. Чыгып эшке. Чыгам эшке. Телефонда 10 киши менен кырсып кетет. Чыгам. Нариман, biz модератор болып 5-ден 11-ден баштап 6 таң атқанша біз сізді көрген жоқпыз. Балким су алып келген мындай болғандырсыз. Алыңызға рахмат. Балким, жоқ сіз тұрдым деп атпайсыз. Мен садырға тұрсам деп айтқаныңыз бар. Үшін айтып атпайсыз. Сіз мындай демеңіз. Біз барымыз тұрдық. Өлкө үшін тұрдық. Барымыз тұрдық. Бардық. Сіз енді мен тұрдым ошол жерде деп тұрдым. Жоқ, сен айтып атпайсың. Мен тұрдым деп. Мен тұрдым деп. Барымыз тұрдық. Мен тұрдым. Мен тұрдым. Мен модератор болчу. Восточный жақта. Эми турсаңыз, элдин бай. Кыргыз эли бүт жүрөгү менен турду. Бирок сиз ушундай элдин баарын көргөйлөчү. Эмоция калтырып алыпчы. Мен эмоция калтырып, мен сизден суранам. Сиз өзүңүз кыйкырып берип атасыз. Мына айтып атасыз, распоряжение жок деп атасыз. Угуңуз, мен сизге айтып атам. Нариман Ташполотович, мына менде распоряжение жок деп атасыз. Распоряжение качан даяр болот, пожалуйста, келсин отурсун. А даяр болот ли? Будет ли распоряжение? Вот здесь вопрос. Мы посмотрим. Это дело времени. Пока распоряжение жок. Мэрдин кабинетине самовольно кирип алганыңыздын өзү жакшы эмес. Кетиги жакта сиздин вице-мэрин деп атасыз. Кабинетиңизге барыңыз. Ой, мына Вы сказали, сиздин азыр моралдык укугуңуз жок бул жерде. Акмаралы же, ортулы сөз билесиңер мага. Өтүп 5 минут распоряжение жок. Мэр болгонуңузда эмне сүйлөшүп чыгып кеттиңиз да. Учпай, мага да суроо бергиле. Дайте ему слово. Урматтуу туугандар, мындай. Мен биринчи вице-мэр болчумун. Мен арызын жазганмын по собственному желанию. Мен азыр просто вице-мэрмин. Бүгүнкү күндө первый вице-мэр Нариман Ташболотович. На основании чего? На основании распоряжения мэра. А где распоряжение? Сейчас принесут, покажут. А он же сказал, что нету распоряжения. Сейчас она в общем отделе. А сейчас? Нет, не В сейчас. течение 2 минуты будет готово, да, распоряжение? Извините, вы провокатор. Азыр Вы просто здесь позиция Магазиева играете. И еще здесь. Эми туруп мэр 5-inde жазып кетип атса, кайра келип атса өзү. 5-inde ал нелегитимдүү. 5-inde жазгандан бүтү да бул мамлекеттик жумуш да бул мэр шаарды таштап пополонго кетип атат. Что за анархия тогда? Анан кийин 5-inde кетип атса, анан кандай ойлосоң? 5-inde кеп 9-unda Анан ким бул ким койду? 5-inde кеткен 5-нчи октябрда революциянын катарында элди таштап, шаарды таштап, арызын жазып кетип атса, болмазбы экен? 5-inde кеткен Сурахматов. Таппай калганбыз, баары таштап кеткен жумуштарын. Мен сизге келип учурадымбы, Алмазбай эке? Ошондо мэр жок болчу, арызды бар беле? Бар болчу. Он в том-то дело здесь был, когда здесь никого не было. Он находился здесь. Провокатор, Это ты провокаторша. Давайте мы вернемся к закону. Я юрист. Согласно закону о местном самоуправлении, статья 31. Для того, чтобы назначить руководителя службы, который отвечает за жизнеобеспечение столицы, за жизнеобеспечение местного самоуправления, необходимо согласие Бишкекского городского кеңеша.
Бишкекского городского кеңеша, 31 статью закона о местном самоуправлении посмотрите. Сейчас что произошло? Сейчас так произошло, как будто к своему дому уступить квартиранту. Азиз Сурахматов свое заявление написал, перед этим вице-мэром назначил, не согласовав с Бишкекским городским кеңешем, не согласовав ни с кем. И я, внутреннее мое убеждение, не согласовав с высшим руководством, самовольно назначил человека вице-мэром для того, чтобы, когда он напишет заявление, стал другой человек заменять его. Но это даже не исполняющий обязанности. Это даже не исполняющий обязанности, потому что мэра назначают только Бишкекский городской кеңеш или в исключительных случаях премьер-министр. Есть только два легитимных органа, которые могут назначать мэра. Это Бишкекский городской кеңеш и премьер-министр. С учетом того, что сейчас на данном этапе происходит вот такая ситуация. Вы видели людей, которые называли себя мэром. Это был Не знаю, вот пришла, мы спокойно пришли с ним тоже. Тише! Не сразу по самозванию! Пусть он нас скажет! Я простой гражданин! Не толкай! Пусть он нас скажет! Пусть он нас скажет! Нет, пусть она скажет. Он не сотрудник, он не сотрудник. Зачем вы так? А вы кто? Акылбеков, лидер фракции «Унику Прогресс». Мы вас слушаем. Это ты нахал. Тише. Тише. Смотри, провоцирует. Иди, говорите. Я прошу, тише. Иди, говорите. Я прошу, во-первых, дать спокойно поговорить. Пусть сейчас скажет. Говорите. Говорите. На каком основании вы здесь сидите? Тише. Говорите, иди. Тише. На основании. Это дайте распоряжение. Распоряжение дайте. Распоряжение дайте. Все законно. Всем дали возможность встретиться. Тихо, дай скажет. Пусть скажет она. Бешінде жазып кетсе, бешінде жазып кетсе. Анан қайра келсе, бұл баласына беріп, бұл не? Вы депутат. Да, депутат. Будьте депутатом, не кричите. Анан сіздер өзіңер От имени народа сюда. От имени Он выбранный легитимный депутат. Барыз жазып кетіп қалмады. Бешінде жазып кеткен. Иди. Говорите, иди. Дайте ей. Турасын айтылады. Бұл жерде турасын айтылады. Biz bile konuşmamız gerek. Bu ne pıtaşar. Спокойно. Siz kim bol işteyse cevap. Siz kimsiniz? Вот сейчас она скажет. Atınız kim? Спокойно. Меня зовут Гуля. А? Какой должность занимаете? Я советник мэра по информационной Вот, политике. вы здесь советник. Вы у вас заинтересованная позиция, значит, У какая-то. меня очень простая позиция. Почему вы Так, тише. не выбраны? Дай сказать ей. Дай сказать, Гуля идет. Мы вас слушали. Все делается законно. Перед тем, как Азиз Эмирбекович Сурахматов написал... Какого числа? Числа? Скажите сразу точнее. Тише. Кепки вот этот Руслан. Необходимо согласие Госкеңеша деген бар. Осы закон о местном самоуправлении. Согласовался. Городской кеңеш Азиз Сурахматов. Закон о местном самоуправлении еще раз говорят о том, что 6 айдың içinde мэр сайланбайды. Бұрау, за последние 6 айда мэр сайланбайды. Бұрау, біз үй болып қаламыз. И в этом случае что надо сделать? Не русский. Yeni kanunlara geçiyor. Обязан назначить премьер-министр. Bir kanunlarsa geçiyor. Мындай, мынаны премьер-министр, премьер-министр. Қамақтағы адамсыз, қолы ақтап жүресіз. Дерді қалыңыз. Түркістанда қамалмаған кісі жоқ. Аныңызды тоқтатыңыз. Құдайға сізде осы болса мен де осы. Мен
Aziz ketip kalгандан кийин Birinchi vitse-mer bo'lish uchun 31 stатья закон о местном самоуправлении bo'yicha согласие bu kengashi kerak bo'ldi sizga. Согласие o'tkazish kerak bo'ladi. Вот закон, товарищи. Читайте, господа депутаты. Да, читайте. Читайте. Мындайда урмат кылгандар. Бешинде, беш. Бармаватчымы? Мен сүйлеп атам. Oturmayın. Mınдай oturaq. Oturgan akısı жоқ. Akısı жоқ. Biz oturayız. Akısı жоқ. Hiç kim çapaydı değil mi? Bunları qaraqlar. Bakıqda olanlar bir ton avtobuslardı. Var mı resimler? Gitmeyi bakalım. Adam
Ошончо айтып атам. Сизге моралдык да, юридикалык да мындай сүйлөйлү. Ооба. Буякты кызмалачы, ачкылачы келеле. Буякты ачкыла болачы. Коркуп алып. Ачкыла экен буякты. Эже отурчу. Давай толтурчу. Азап келе, азап келе. Алып келчи мына, акат алып келчи. Бербейсиңер кагазды. Бүйүрдү атасың. Я азын баарын жыйып. Айланайын. Оякта итак. Kaçkanda eski birlik Bulgar'ın koşup kaçkan. Anam emniyege 20 sene gelip durup elinin dalgasına boyu gelip durup Sırak muhatap emas. Al 5-oktyabrda bari geçişken. Sen qanday söylüyorsun? Andan keyin büyük bari kelip otatdi. kim geliyor da kim? Koço depart kelmedi. Bayram nizamda Yok, Gel, başka de, mınday kılalım çaltınım. Gelce, mıytamlılıkla geleli. Anı sen de seçmeyin, ben de seçmeyim. Buna sadaka orayı, çoğu. Buna hava. Özür kayna geldi dedi. Sağır gelip oturmuştu. Bravo. Oldu öyle. Nakal bari çıktı. Askat oldu mu? Oldu. Gelip oturmuştu. Gelip oturmuştu. O yüzden beni kayna gelip oturmuştu. Bu beni birinci bir sene oturmuştu. Yo, emniyege siz şuga tırmışıp otasız. Siz moraldık çaktan bura gelmeysiz. Ne moraldık çaktan? Ne sizdi kalın var. Kalın yok, kalın var. Kalın. Yok, emniyete iş kapatıyoruz canım. Emniyete kapatıyoruz. Biz şu tınç bastı. Kaytar çıkıyoruz Meriyan'a. Ne yapıyorsunuz? Kaçasını kaytar. Yok, size kaytar yuttunuz mu? Qanday Kaytar yok gerek. Gerek. Buna gerek. Bu ayakta hiç kim yok oldu. Hiç kim ocuda. Kıyım olsun. Hiç kim yok oldu. Kaçın. Yeni geldi de yeni. Yok bu ayakta. Ben daha moğul жерде ар үч адамда экөөбүз акчабыз. Аска, о жерден келип семе келген балдар провокация кылып атат. Özbek başkanı çekecekti siz bir yerden çıkın. Yok. Cürüm sen patronsun. Cürüm yok. Almarandalı. Kalkış Tüleyev emez. İspizok bir elli. Bakın sönüş bir elli. Canak değil mi? Koçaklı karmak ötken taşıyız bir elli. Çok var. Oturmayın. Oturmasa ben getirdim. ертең албекти могул жерде исанын ичтегилерчи кытмаса өлчү жүрөк көз бакеле жүр чогуу көз жүрөк сен ол жерде Hurmatlı jurnalistler Onun жерди таштап келели деп өкмөткө барат. Анткени мен буга макул эмесмин. Анткени бул жерде мына юрист катар 20-чы деп атат. Мер Сурахматов 5-inde эле мен кеттим деп кетип атат. Биз эмне үчүн анда кайра келип отуруп алып атат.
Мына жерде қолу дагы жок. Бул деген Пелкина грамота мен үчүн. Gel. O жерде мындай сүйлөш бар. Журналисттер турат. Асқар, сен юрист катары айтып отырсың, мен да юристмин. Моуну если өкмөт жок десе, жок болот. Ол туура десе, туура болсунбу? Gel erkek çok olmalar, boz çalışalım. Yok bizden юридикалык жагынан ошондой болот. Туура эмес. Анан sen de yürüsün. Бирок бул жерде бир маанилүү нерсе. Лин деген бала жаракат алды. 21 бала көзүнөн солуп калды. Ошолорду силер кантип, кайсы дитиңер менен бир эски коррупционерди алып келип отургузуп атасыздар? Аска, туруп тур. Аска, сүйлөшөлү. Мен алып келип колундан эмес. Иллюстрацияны башташыбыз керек. Давай баштайлы. Şu yerden başlayalım. Beşinde emniyet için çıktı. Emniyet için çıktı. Yürü. Şu para Sırtqa çıkıp dur. Men Asqat, men Tüleyev'in eştekesi emasmin. Просто men alıştığımda aytып атам. Men Ece uğup turunuz. 4-5 oktyabr günüçü şaylığım o жерде таптап атканда biz uşun biz Ece Нариман. biz Ece жүрү керек. Çıksın da депутат adam. Алда силерчи кыргыз элинин тагдырын ойлобойсуңар. Бир адамдын тагдырын ойлобойсуңар. Эл тойгон бул кишиде. Жерде мыйзамда эмес ки, бул жерде элдин мүдө калуусу, бешинчи деген жарандар өзү соруп жатат больницаларда биз жүрүп көрүп атабыз. Бул жок жатат, бул эмне үчүн өлдү? Ушул элдин мыйзамда жазып кеткен. 20-сында Ар эмес, biz aytkanыбыз иллюстрация болсун. Иллюстрация мыйзамда керек окуган иштемейчи, мондай коррупционерлер чектелип турсун. Өзү эле билип, аксакалдырып, ой мен мындай эле туруп турайын. Жаштарды сыйлайын, мээнетин сыйлайын, канын сыйлайын, жанын сыйлайын десе болот эле го. Эмне үчүн бул тырмышып атат? Муну мен мага көргөзүп. Не кагаз каналдары? Бул Велкина Гавран, мен юристмин, мындайлар принципten 1000 жол чыгарып берем силерге. Мына колуда Аны içinde жооп берет, Asqat, акылы чыгарган içinde жооп берет. Жөн эле киши чыгарып берет. Эгер мыйдан соң кадр жооп берсин. Жүрө. Мына Сатыр Нургожоевич, эгер сиз көрүп атсаңыз, жеткирип атсаңыз, биз сизге кайрылабыз, кетишек. Биз сизге эч кандай каршылыгыбыз жок. Сатыр Нургожоевичти колдойбуз. Айттык, жардам беребиз. Бирок мондай бирөөлөр келип туруп сиздин артыңыздан сүйлөшүп туруп, Нариман Тулеев менен Суракмат экөө сүйлөшүп көчөгө артында отуруп мондай чыгарып алса ушул туурабы? Моралдык жактан айтыңызчы. Ошого чейин ант эле Ay